obeire ari omutebekanisa w'orukiiko oru kandi ori omunyeshengero ahabwa abantu ba Nyabushozi Honorable Wilson Kajwenge nagira ngu okutebekanisa orukiiko oru nahabwo kuguma natunga ripota erikugira ngu obushuma bw'amatungo nibweyongyera omu disitulikiti zombiri eya Kazo hamwe na Kiruhura. Abarisa hamwe n'abashubuzi nibetombeitera abebembezi babo hamwe n'abarukurira ebyokwerinda ko nibo barukozesa emirimo yabo kubi obushuma bukeyongyera. Nobasa kushangaro LC Muramba w'ekitweka tuyina amabaraha tuyine kopizi ba LC system abakuparticipating omu bushuma obu batere nduru nabagira ebintu byatwaho nabagira ebintu barutwara nabagira fikire naha kugira ngu katweterane obundo wakuza umukoti tumutera hakasente obundi nabataine mani nitwe tumutera hakasente agure roya para agure roya obundi amuza government zumushangako anisha bangu tuyina abana bitu bari ahero niyo ninye korra cyura bakuru banje baberto baramo abana muzire tubarkorra wanyu nabo bari umunsi tari yawo mbwe nabo kwata muri kumba bagira ngo nimo kizu bo mutubitirana kari ino wasaga mba polisi urujya kubaza kutransferinga cyo ngomba mutahona report ngo borga cyururo karimo kumete zabantu. Bamwe abebembezi bagira ngu beino busasi okushanga ngu abebembezi bo bashuma kandi obwo beine stamp za government no bwahati biza kwitegereza omuntu nabene stamp ari umushuma bamuto mu cyome akayita imirundi eshatu agumana stamp ya government aho cyatakwirwa ho stamp bakajuta umushuma ningambira gusi wanje nati kine program bene mugambira temuke za ground umuntu amanya bushoboruza iwe police ogambe umurimo gwawe ugambira abantu rero tumanye umusanzu gwa polisi n'umusanzu gw'abantu. Abebembezi aha rurengo rwa district ya Kiruhura nabagira ngu bateireho entebekanisa yo kurwanisa abo bashuma b'amatungo bakwatanise na polisi konka esimu za haiguru nizo zirukushisha emirimo yabo. Tukagira ngu hatarbaho enteninga live stock y'abantu yaba mupene yaba ntama yaba mbizi eya movinga kurugo mu cyaro kuzo mu kindi etinde valid document zina kwatire nibenda kuntomera omumotoka omuzamasha nibakwatente hata huba kugura amasha yenyine bagita bagito mvurunguru ningo masha bagitwarira noza kupakurira rya rorejo ijonga zikwatazarara kikatse so nyoni ngira ngo police twegarikemo politicians twegarikemo security. Abatebekanise omukoro gu kandi abarukurira ebyo kwerinda mu ihanga bateireho entebekanisa hagati ya polisi hamwe n'abantu babutosha barukugira ngu beine okwatanisa nambwe ntushwari byagambwa kurangu akakumukona mbakacumtara polisi hati tu tuno kushwara kureba ngo tutkorira abacyo kwantu bakorra kuma abantu naki n'ibintu byabo mushatwe bembi bente wasi abuyizere omushaja ngwe mbuzi 10 ecurwa kachikwaho entete mbuzi zacha bamu yabo mwara bana tubakiza mu ishomero who is to blame? DPC and your team serially twetera kifuba tugire ngo abantu turemerwa kubakuma n'ibintu byabo so mukore hamwe kandi okumurimo gwitugore gwano kora nabantu ako polisi nabantu tukwasa ko polisi utarumbana to kubasa na ngono gukora o polisi nabantu information eri mbantu so kamanda azabariya naba polisi get integrated in the community. Polisi eraganise abarisa kuba barkwija kugumana bakora za potoro okuchondoza okukwata abashuma okwatanisa n'abantu hamwe nebindi ebibashemerire kukora. Reporta kuruga ompolisi ya Kiruhura neyereka ngu bafeireyo kurwanisa abo abarukutunda enyama ezefereire hamwe nabo abineza bucha zitari omubuhandike konka abantu bagumize muno kubyejumberamu. Gasha kwa Kanalemensa habwa Tayari West omuri Kiruhura.